Tatang, yamamok tinopyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa lang napanatawin. Aya, sa ito na ayam amom kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y anak kasagana ide? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na. Awan kirong mga pagbainam balasang kaw ta nanumo kami lang. Uray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napobre kami. Ay kat agpapada tayo balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasar ko ano saan? Nay, apay ngay? Kat madlaw mat na nasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No, ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Saan man napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang nyam amo kada kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kasta mo't lagayam. Saan ko mat nga inaram ka tatang? Anya? Kasano nga ron anadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Kaya no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Ta narigat mo't ano mangnamnamay ti awan. Kin amangan no masikugan. Kasi mait. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Ta damat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakala nga ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpayt. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapaymot kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adi na pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur ano? Labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Kan naglabapay. Ay wain, talaga nagagat na jay. Kan nasingpay. Swerte ni Rico, ano na dyan tim asawa na. Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na, di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman na mo itiday jay Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas tinobya na. Ay na, anwam tanapintas no sadot mat kantang sik. Ugali ti numero 1 akitaan na. Saan arupa? Ibagam tuman na itakin kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamwamat iti day di anubiyang pare. Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day di. Katsigod mo't apang beauty queen tiar armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Pangasim pare, di nakantyawan.
Tamang ano, pumulot tila payag ko. Kat anya pa tim aramid ko ken ka. Ni. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Pungtot ka man na dagosan. Ala, panawan nak dito yun. Nawan, nasaya at ngay bagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Sino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Kat adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipulapul iti tao. Iso nga adon tinamam mo kiti lugaryo. Nga uray di nakinyamam mo. Siya ko na nakiamam mo kanya da. Anya? Nay kamutan. Kunak mo't adi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga rud matidtoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain naksamat ka dagiti kakalugaran kan kakabagyam idtoy. Tamanipod adda ta idtoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. No adda umay idtoy bala kat damdamagan da no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak tag trabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Yak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbagti ugali ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar. Ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Diyang arod amaw no kasano nga ibagak dahi tao. Mabainak nga may. Anya day taaya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipod now. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidag kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ada ngamin inarem ko abalasang ije ilay. Kat inaklunak. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya't yo mga sawak manan kabagays. Niket, sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidan, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw awit tres iti inuman. Ngam di inaklonak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingput may, ken napintas. Iso na lang ta, ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na ay 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwam pa'y anaimbag no talaga mo't ngay ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na kun ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulang mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni balay, tayam mo kay ti anak ka. Kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay, katuan Awan mo't maramidan no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kaniyam mo kamot lang kadagiti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Uwan nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya,
Sumurot ka kanya? Kat, wanan afigan. Sikat di makaamo. Nagpintas mo tang tinsang petyo ang nobya yo tatang. Kasano ang napasungbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo ta? Si kamit. 23 nan. Aya, kaubingan na pala tikas taatawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo na dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata na kita lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia ka na kita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga asawa? Talakay kayo. Apay, di mo kayat ang mga asawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad ka doa. Tanay, lakaya ka. Oh, naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalagkaw ka ni Alicia. Ti naktulok ko na dyan. Tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan ah. Tinapatag. Agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yung ah. Ay kat, anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunaan ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintyag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genobia nangam Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalaing sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kung amat lang napadas yun tinakinobyaw. Awan nga minti mailawaan nga agaram ka na kayo. Takasano, dahil talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidin nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumot. Orag bakbakat aklat na balasang ano kas jay ti masawak. Oo, intarayan da kakit di Samot Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Nalalibtak gayam ni Fidel ngam si Kare ikaw. Masurunak iti da ja bakit dalya. Nalay nga kantyaw kat nabakitan ba't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Kasabali tinaro mo. Ha? Kursunada na ka nga min dayjay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di tilubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbaganakan kasi ka. Agpaysumat alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pagyam. May saka mo't. Armam kit din ni Dalya, tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpay sumot ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga Genobia ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon at po unti mangga di tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Awan. Panawan nak dito eh.
Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Baknang tayo, kat saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako iti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, karireeng mo pailangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat ko ngay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay na awid nak itoy. Kunak maagkasartan to. Kun-kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na ko ma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na kan ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko kinkwana. Kenjak inayat iti hustaw tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti kinkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamat lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo ah. Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngem ni Christine. Kakasiak akan kantsawan da. Ibagbagada anal alimtak kayo ngem siak. Tanapimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak ah. Ay, jaka mo ken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta'y tunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon ken kwa na. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga ron. Wan nga rod ah. Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanay ruwang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapik no kwa ah. Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Katadakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itod ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay-an tayo iti kayat na nga aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda. Ngam ti agnanayon nga agdenada. Ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan niyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapo iti kwarta. Ay kahit makamuka ano niya ti panunutam. Basta siya, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Isa tulagan tayo ang ti kasar may. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuin na. Nay, kita akabagis. Di mo panuynuyan Genobiam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay. Tapno saan nga agruam. Imbes nga dakatulungam. Amangan no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka ba guys? Aglutluto mo't ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan
taing-tairwaran tay pension mo. Kuyugin ka. Ni, anyat mapaspasamakit ka. Barigata na ngagangs. Itaray-ta kayo sa ospital. Ala, mabit na nga ron. Alabak dyan mo. Ay, nakabagis ko ay, apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarot na Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ka ti aramida. Tauray kas kasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Agin na nakalang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan, Uwan gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kat. Lukas ta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? Adda pa'y la ije balayaw. Wen ante, talapasan na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di, dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Oray pay, respeto kumamat itipim mo sayon nga amam Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga ron ti korsonada kantay. Idi pa'y akras ko. Ngam nobya kat nga ron day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan magun ko na yaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kading nga agawin, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak manong. Mabalin ka din nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyagak to iti mais. Ken daddo mapay anak natin ken prutas. Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo ni Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas ken natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ne, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga minti pan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, manong. Tadim manon dan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Wan manong. Ala, umay kan. Tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Ako, saanan? Ibatik lang ang nagiti protas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako natin. Agkasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramatan tanga agkasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat mapasamak ti kasta, Lorna. Narigat sama ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan nam namaan ta pagbayad tanto.
Mabayadan tanto matlaang no malpas ti kasarta. Pangalaan ta ko maiti pagbayad tangay. Basta, di mo problemahan na ita. Taan na nakasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiita na panawin. Narigat ti mailumlum iti utang unaw. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatan. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kon ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amang ano maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusam amang ikasarkan kwa na ngay. Awan mat urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumitlaang numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Ket tay maurnong to aparwad Anya, Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong marawd nga dan tumaurnong aparwad. Ikaw na, nagado at tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti maor-or aparwad tatang. No saglili magasot da amin, ay dakkalagatad daytan. hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipyok, adi pa'y napasaan. Tanarigat ti mang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Oray kumaano, umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna, sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may mayat mo't lang, ano, kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubyam. Di kan tumat nagururnong inay. Nga rod no addamat gadam, idiretsong mga minadagos iti bisyong. Anya ngay ita, kayat mon ti mga sawa, ngam awan mat usaram a kwarta. Ay kat agdiskitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat, mga yabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya, Yeah. O nya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. ala, wunan. Makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusam nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan niyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon niyo. Wan nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, oray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, nakano iti anak yung nga magganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Madanagan nga min ka na. Ang mga no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan tipid sa tikasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Magida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamod dyan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kan taon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa eh? Rugi ako ninton bigat yag diskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikaso kan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan dito balayaw. Sana balay, ta sidagan ti kasarta. Napananday anak mo, bakit? Napanmanan nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta.
Agganat launa yung mga sawa kat awan mo't ornong na. Dila agbain. Mampanumod utang iti pangikasar na. Wan nga rod anyalat sa wandag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot day nga anak mo? Kat, adda na diskita ramon, unaw. Adda na nang. Ano, makamannog mo't diskitar iti kwarta. Imot-mot na iti daduma kabagyan tayo. Naimbag paikat na iti saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Ngam isuda, imot da. Jak to awisan ida, hinton kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan hinton bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamu ka Inton maminsanan abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uy na nang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Wal nga rot insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong galip iti natangan niya. Ay kuwa na, insan. Day talaga ayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y laang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti mapartay. Diyo pa'y laparparchin Itantanta pa'y laang tani. Awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Diyak mo alakay. Madlaw nga min anakapsot, ididimanon tayo balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay magtikasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan natuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Diyak mo Madlaw di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan matagtagari. Bye-bye No di nakakasarita, di mo matkasarita Maawatan na kumamat ti sitwasyon Inikapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan. Ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot da diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar. Awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Hindi nalain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Kanya klase ti panagpampanunot kadakin ka unaw. Ag nga ngabiton ken patay ni abalayan ngam itantan mo pa ilaang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da akumutong. Ay ikit aganos ka. Urayan tayo nga gimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinaskan nga agasan da. Kan iwayat da laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga Makauray ka uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong itikas ta unay. Agkakapsut. Ay, wala nga ron. Sapay kumaata makarwaran adagaws. Tanay, awan ipakankon ka nagiti ginatang ko ang maparti inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti mapartay. Insan, nayunak man pala tay inutang ko ken ka akwarta. Tanay, awan mat ipakankon ka nagiti ginatang ko ababoy. Mano aya, insan?
Ure, 2,000 lang insan. Awan paimot ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan inton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Ada na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Wen insan, di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsin. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wen nga raw. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsot kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niyaw, ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan uno? Katuan tanay, ano lagi tayo mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayo. Addan dagi ti agpartay. Rogyan tayong ti agpartay, tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Oras na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga Ang mga mabanglas ti taraon maluto at agaws. Saan tatang? May mayat masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Ne, adawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Indirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga sino ngayon ti mangkasar ka na kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay umat nga naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano da ito yan nga? Apay anak ka. Diyay mangkasar ka na kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali amang kasar ka na kami tatang. Ay, di tayo pa ilang arod partyan lagi iti sagana Agsapol tayo pa iti sabali amang kasar ka na kayaw, anak ka. Anya, adda na kuntak yun amang kasar ka na talor na. Upat dagitay inawagan mi. Ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, bakit kasano nga rin? Sika ngay. Amangan no adam amu. Awan nga ron. Naawagan mi aminin nga am mo may. Adamot lakasarenda. Ano ti kagiddan tang agkasar? Kat, di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la akanayo na Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno itanggal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsudsudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mga menangkal? No kaano pa nga ganat ang mga asawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? When matkit di angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwada angkal. Adan, sapay ko tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasungadan na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo.
agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin anon na napospon. Alangan nga ipospon tayo manan. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, huston na ta pospon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga uray agtudo nanang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti tudo uno. Patuloyin tayo kaditi kasarta. Katuan ah. Kakaisuna na sapa si mangpot ti mang kasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pa kadanagan na ita. Taado urag iti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pita. Kan agayos ti danong uno. Itantan tayong sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti tuto. Agsukat ka din. Sapaan tayo nga irugit ti kasar. Mabitla amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti laninang kaninong ti simbangpag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lahat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agungot mo't mo ibagam amapospon ti kasar. Anyan. Kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyon ngay. Kun may sa napartay nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasariyaw. Kung masyak ti unang mabayadan, bayadan mo natin utang mo, tausaran mi matan kasinsin. Ay, kasano nga tada ito yan? Awan mo't di maraay iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga roday tangay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Uy, mayroon pa kita. Nagitay nakautangak na kita. Kasanon ngay. Si kantumat ngamin, impilit mo atuluyan ti kasar. Kat amumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimaray iti kasarta. Wan nga ron. Dahil tatijak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno. Umay da ka singirunan. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka. Kasangwam dagiti nakautangam. Mabainak nanang. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada. Da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida. Tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo dinangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Nay, apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, ni apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawa nga ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababain ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kung ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayadan na iti utang ko. Di ka pumanaw
Ay ayatin ka. Diyak kayat nagsinata. No kasapulan nga aglonak, tapno ang pagbayad ko. Aramidag. Biyag. Di tao. At da ka numanan maangay ang maswede nga anak ko. Anya nga tano ag-apply kayo mutin kan Joyce. At damutin anak kayo. Hindi pa yung ising-singasing ko kinkuha na dahil ta. Di na matkayat nanan. Apay ka no. Diyak manam mo. Agam no di na pay kayat, di mon pilitan anak ko. Masigurado nga adda makagapo. Wana nang. Aguli magkaklangan tap na awan riri. Amok nga isumanan ti pagapaan men, no ipilit ko ti kayat ko. Ano samlaangan nga orayon anak ko. Amangan no saan pa'y anak kasagana, makikasarkan ka. Anya maninda gitain sakom si Kaalan. Nakaring kamot kaya man bakit? Natang tilinaon ti sako. Mapan ka man isursore di sentro. Anya kamutan? Awan ka di ti daduma ang mabalin a pagtrabahuam di ka? Nadalo sa pagsapulan ti kastoy, bakit? Wen angam kontento ka iti kastabiyag mo? Agi sur-sur-sur laang itinatang? Uwan bakit? Tinapatag kat awan daldala pusa ka para katao. No siyak ti saludsudam, sa anak a kontento iti kasasaad tayo ita. Aganos ka pa lang, bakit? Na makarunong tayo, di agipatakder tayo matitidak kalabalay tayo. Kasi ti balay ti karuba. Kaano nga rod, kat manula ang mati mapaglakwam iti may sang aldaw? Jak amo no ka ano, ngam amok nga dan tulat ta, bakit? No kastala ang ti trabahom, awan lat amukon alan. Agpatinggalaang iti drawing adakkel abalay nga ibagbagang. Imbes nga upayan nak, suportaran nakit di ah. Pag tinulungan ta aton uyan na iti arapaap ta. Pudno ka de, jamang mangag ko, nga is-istoryaan ni bakit mo kadagiti ka aruba. Agabrod ka numat. Ni, awan iti saritaan mi nga agabrod din, Joyce nanang. Iso ka no nga root isang kaibagan na kadagiti gagayam na dito lugar tayo. Anya? Wano plano na pa'y laang. Iso adi na pa'y naibagakan ka. Jakla mo ano na. Ang awan mo't nasasauna akas ta kanyak. Pudno ka di tindano ni nanang kanyak. Anya man ang tindanon tinalaing nga inam? Ibagbagam ka no, mat kadagiti kaaruba nga agabrod ka. Dayta ka di? Wan, planok ka talaga ti agabrod. Idi pa'y planok dayta. Awan mo't tikas ta nagsaritaan ta, bakit? Apay, lapdan na. Ay naalan, manulaang mati maururnong mo ngay. Saan nga umdas a pagbiyagan tayo? Jak kayat nga madayo ka. Daytoy laangan ti amok a solusyon. Tapno dagos nga agprogreso ti biyag tayo. No kwarta lang ti gapuna. Lalaingag ti agisorsor iti lako kanatang. Tapno manayunan ti birok ko. Panggasim lang tadi ka umatayo. Jak ka ba alam bakit? Pangaasim mat tadi naklapdan iti kayat kong aramidan. Isardeng mun ti aglako. Tasi katimang taripato iti anak na. Siyakon ti agtrabaho. Siyak langan ti agabrod. Siyakon. Siyak ti lalaki. Iso asyakon. Di mo man ipilit ti kayat mo. Si kalangan ti mang taripato iti anak ta. Saan amabalin? Itatakunak nga agabroda. Kayat mo mat ti agabrod. Kat, adangarod kwarta nga aramatan. Tulungan nak ti gayem ko. May mayat ko man o siyak ti agtrabaho iti balasiw taaw. Ta siyak ti lalaki. Ay, dagulit ka man. No imbagak asyak ti agabrod. Siyak, di naklapdan nga umadayo. Daytoy ka di ti bagbagam akundo unit mo, Teddy? Well, dito ikamatkan nga agnaed, Joyce. Aging gaakay kayat ko? Wala. Saan matandakas na agnaed ka dito? Siyak, ti makamoy ti amin. Ay na, agyaman lang unay kan ka. Kamaudyanan na. Mapadasak mit laangan ti agbyag akas na doon niya. Awanan yaman na. Ag-enjoy ka lang. No kaya't mo ti uminom iti arak, anda stuck ko dita. Anda matlang makan iti ref. Ay na, maguslak lang unay ti sofa, Teddy.
Awan nga min ti sofa iti banay. Tapuro kawayan mo titugawan mi. Manipulita, naluknengen ti pagtugawam. Saanan anatangken akawayan. Mabalin ka din nga ibatik pa lang ti anak ko kada kayo, nanang. Papanam, ala nanak ko. Kasi iti sigod agi sursurak manan iti natang iti sentro. Naimbag lang adda maigatang iti masapsapol ti anak ko. Nag-text ti asawam no sa dino ti ayan na ita? Di na matriplyan agi ti text ko, nanang. Uri ti awag ko, di na sungbatan. Impadas ko tinagsaludsud ka dagiti gagayem na akalugaran tayo. Di damot amo no sa dino tayan na ita. Ay, napanan nang arudan nga eh. Madama siguro ti panangilakad na iti papeles na nga agabroad, nanang. At ang amin tayo ibagbagaan na agayem na amang tulong ken ko na. Iso siguro ata yan na ita. Mala, siya kundi makaamu iti apo ko. Tapno makatrabaho ka, anak ko. Agyam anak, nanang. Dagasag to inton malam. Makatawanan tinapalabas si Pudpimanaw ni Joyce. Nga maging gaita, awan damag tayo may papankan ko na. Diya akong makontak ti number na, nanang. Diyak pa'y katamo no naka-abroadin wala niya. Naka-abroad siguro na. Ngam apay nga'y adi matagpariknan. Di na nga takailiw ti anak na. Nanang, Amangan no adamot tin na am-am na jay abroad. diya ka mo, nanang. Kat kumusta gayam ti planom akarinderya. Matuloy ka de. Muna na. Urayak lang nga pumanaw da manong dino. Tasak ti sumublat iti pistoda. Pangrogrogyak man. Tapno sa anak ko na mabamban no gamagmag na. Kan makaduak pa iti anak ko. Na, anyat napasama ka anak ko. Kunaklakit dino adda kay di karinderya. Nasapakan samot anang rekap. Anang, awanan. Insukat na kami ni Joyce iti sabali. Ano ya? Dakaro ba nakakita ken ko na iti may sa amol, nanang. Anda sabali ka holding hands na. Anya? No kasta, saan anagabron? Saan, nanang? Lalaki ti makagapuno apay-api manaw. Ay sus, day takit din. Apay naramid ni Joyce ti kastoy ka na kami. Agbalin ka natibker para iti anak mo. Laglagi pom asikalaang tinamnamaan ti anak mo, anak ko. Aklunum latan ti amin. Tawanan ti maaramidan tayo. Agdigos kang tayo suot mo na ti akawas, Joyce. Ni, ano kay tatay di? Basta aramidem ti bagpagak. Makatawan na pinagpakan ka. Panawanan, tapno agbayad ka. Anya? Awanan ti ado asaw. Agawa am ti agkunay, tada papananta. Sigurado nga adumanen ti customer ita. Pangaasim, di mo aramidan ti kastoy kanyak, Teddy. Maasyan ka kumakanyak. Di kag balin ana arte. Sana mabalin nga agsadot-sadot ka. Dito'y kan nga agnaed. Dito yan, ti balay mo. Saan? Tiyak kayat dito eh. Agsingsingpet ka. Tano saan makaraman ka kanyak. Anya ti aramidak iti da ito'y alugan. Ag hindi di ammo kapailang. Amok akay kayat mo matlaang. Ala, sumrakan. Tay kan dadokteri daw. Di mo panggapan taglibas. Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Maasyan ka kumakanyak, Teddy. Ibatam ti imak. Orayan nyo asumangpet lagi ti customer nyo. Lalaingan nyo. No kayat nyo pa'y tagbyag. Si katinobya ni Teddy, di ba? Juan, siyak nga ron. Ay sus, impyerno dito nga lugar. Kinaagpaso na kat ex-snack matlang na dyan nga Teddy. Talaga nga aramid na timang al-al-lilaw. Innam nga bulan lang ti relasyon mi idi. Hindi ko na umakanyak. Insarak na kit din iti illegal nga negosyo na.
May saakmat lang nga naalilaw na. Kasla na singpat ngam nangisit ti kaunggan da diya nga tao. Awan ka diti pamuspusan. Tapno makalibas tayo iti dayto a lugar. May salang tamok nga pamuspusan. Anya da ita. No nasayat nga tao tagbalin nga customer mo. Mayat. Ngam, manumatikas jay. Kaadwan kanya dakat demonyo. Diyak kaya ti agbayag dito eh. Adda pamilyak amang ururay kanya. Ay, uray siyak mata. Nasurok nga duwa nga tawan ko ito yan. Baka ipagarop ti pamilyak nga nataya kon. Narigat nga kalabanan ni Tidi. Diyak amo no makarwar ta pa ito nga si Bibiyag no haanan. Adanyag ko nga bastoy, oh. Awanan ko itiba. Di napilitan namang kabilkin ka, Joyce. Addan tumitlaal daw mo, Teddy. Siguradwak apagbaludan ti pagturungan. Una, no makalipas ka. Ngam no sakti si ka. Di mo namnamain na mapasamak pa na ita. Aklo na mo na naititigasat mo. Tiag-serbi ka nagiti boss mo. Kaya't kunti pumanaw iti dayto a lugar, ani. Adda pamilyak amang namnama iti panagsubli. Inaramid kumatla ang amin nga pamuspusan idi. Nga maging gatad takat adaklad tamat itoy. Nagasat nga ron ni Kiara nga karumit ko idi. Ta nakatumpong iti nasayaat nga customer. Nakalibas. Ngamda kami na. Hana kami mat nga natulunganan. Ikarim kanya. No makatumpong ka iti nasingpot a customer. Kat makalibas kay iti dayto a lugar. Sublan na kami. Tulungan na kami. Wen, promise data. Addan to aldaw dayja at Teddy. Jack pulos impagarop. Ang makaipatakdar ka iti kastoy kadakkel abalay, anak ko. Wan nga ron na. Kahit agyaman ang iti tulong yo. Ti panangaw awir yo iti anak ko, bayat ti panagtrabaho. Deserve mo daytoy, anak ko. Saan kayon amarigatan nga agama? Tadan negosyo apagtagilakwan kan pakanaan. Pagbiyagan tayo kung hayo ananan. Ay, talaga asaanan ang nagparparik na ni Joyce kada tayo. Linipat na kayon ang aming pinsan. Wan nga ron na. Sana bali. Anya nga ron. Talaga akasta. Agawa agtag taray. Agyaman na adda anak iti gundaway ang nakalipas iti dayja a lugar. Ay, nakapsot ako na. Mabisinak pa yan. Ikarigataklat na di makadayo. Balasang ko. Oh, yagring ka. May initan ka dito nagturugam dito igit ti kalsada. Tulungan da po, Apay, balasang ko. Nas ka na makapag-report ka dagiti polis. Tsakpay kaya timatay nana. Tulungan da ko, ma. Apay, aya. Anyat napasamakan ka. Anda intarayak a tao, nana. Lino ko na. Inla ko nakitang tudong lalaki. Imbugaw na. Anya! Ay, sumurot ka nga rod kanya. Kuyugan ka, iti kasitgan a police station. Ay, agya manaklaw na iti tulong mo, Joyce. No hangaga po kanyam, baka aging gatadtak at ada kami palang ijay. Awan anyaman na ani. Pagbaludan ti bagsak da at Teddy. Siguradoon tayo nga haanan nga makarwar. Agraman na gijay alipuris na. Adda akon alan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti balay tayo Apay nga itakala nga nagpakita. Sa dino tinapnapan na mitilas udya ano atawan. At idug asalay sayan alan. Katsapay lang kumata mapakawan na. Pagbababaw yak ti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Apay di mo song batan ti saludsud ko. No saan na pud no anagabrod ka? Sa dino nga rin tinapanam. Simuro tak iti tao ngayong pagarup ko ang makaitad iti nasaya at amasakbayan kanya.
Lukasta. Pudno ti chismis di ti lugar tayo. Nga adda lalaki anak kita rayam. Wan, di ako nilibak rin. Makatawan lang nga nagdana kami. Kalpasan ti makatawan. Insarak na iti iligal na negosyo na. Naimbag at nakalibas ang madlaan. Aninya. Pangasim ko matay ka na kiti may sampay ang gundaway, Alan. Sulnitag tinagkurang. Pasensya kan, Joyce. Ngam uray mapakawan ka. Awanan planok ang makisinobyan pa'y ken ka. Sapay ko ma, tamaawatan nak. Awan maaramidak no kasta ti desisyon mo. Namawan sa bali apa pa na. Numabalin. Makipagnaedak dito'y balayo. Tapno makikita lat na ti anak ko. Oray ang bali nakakatulong yun o iso. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga awatan di ti balay. No kaya't mo ti agpaay kas katulong. Ag stay out ka. Sige. Oray agabang akon. Basta maasikaso kayo iti anak ta. Ngam pangasim, ta di mo biglaan ti anak ta. Di mo namnaman, amaya sidag na adagos tirit na anakin ka. Tanabayag ba't nga rod, adi ka nagpakpakita kin ko na. Wan Alan, ano sang ti mangay ayo iti anak ta. Daytoy kadila ang ti malabaan. Ne, nagsapa ka mo't kay may dito balay, Joyce. Wan, tapno ado ti malpas ko ang trabaho. Okay. Adda merienda iti kusina no mabisin ka. Ti anak tangay. Ayan na kani. Adda iti salas. Good morning, honey. Oh, adda ka mo't gaya man, honey. Kunak man alas 12 ka pa'y nga umay. Naipospon ti meeting mi, honey. Iso ngay maya kun. Tapno mapagsaritaan tanti may papan iti kasarta. Nasayat mo't nga ron, lukasta. Un gayam, iso ni Joyce, honey. Ti ina ti anak ko. Kat nagpresenta nga katulong diti balay. Inawat ko, takahasiman. Kumusta ka, Joyce? Nasaya at latamat, ma'am. Wala, mapantan iti kusina, honey. Itimplahan kay ti Diyos mo. At damat gaya man nobya ni Alan, nanang. Wan, agdwa at awundan ka ni Katrina. Kinapudno na, plano da pa yun tagkalaysa. Isumat lagayam asaanan anak isinublan kanya. Tadagayaman kasukat ko. Kinapudno na, mano atawan nga inururay na ka ti anak ko. Natagtakan siguro na, iso ang nagsapol matan iti sabali. Awan ti daddo maapabasolak. No di ti bagik matlaang nanang. No sa anak ko maapimanaw idi. Sa anak ko masaksakan ita. Di ka mapukawan itinamnama. Maamam mong tumot ti lalaki aparakan ka. Kano dumteng manday ta ka nito. Sapay kuma tamakontentukan iti may sa alalaki. Balasang ko. Naibagam ka di itinobiyam ti may papankan Joy sa anak ko. Wala nang. Amumot ni Katrina ti amin. Imbagak ti amin kan ko na. Awanin limad ko. Kat, umanugot nga rod nga agpaay ababao ninyo ti ex mo. Wala nang. Nasayat at tao ni Katrina. Amok ang maawatan na ti sitwasyon mi ita. Nasaya at met nga rod no kasta. Kunaklakit din no saanan ang matuloy ti kalay sayo. Sana mapasamak dahi tananang. Agin inayat kami ka ni Katrina. Agikatakon kas katulong nyo, Alan. Ha? Sigurado ka? Iso ang nagboluntaryo ak ngagbalin ababaw ninyo. Tamang namnama ak ang maurnos pa'y ti amin itinagpaitan ta. Ngam panagkunakit saanan ang mapasamak dayta. Ha? Amok ano ipilit ko ti bagik dito'y. Kat adada masaktanak. Agaplayak laangan iti sabali. Sika, ano niya ti desisyon mo? Adala ang kumakiddawakan ka. Anya na ita?
Di na ko maparitan amang sarungkar iti anak ta. No kaya't mo ang makita ti anak ta. Nawaya ka lata, Joyce. Saan ka aparitan? Agyaman na iti kinaimbag mo kanya. Nga oray na dagsan tinagbasulak, Alan. Napalabasan da jay. Nakamove on ak matan. Idawdawat ko. Asapel ako mata dumteng tumat ti lalaki aparakin ka.